Judek tua lelaki ini mah. Oh judulnya. Iya, judulnya sama Ya dua Allah, lelaki. ya Allah. Buat mamahnya Nabil dan Emang juga belum lulusan RT SD. Odon. SD kelas loro gurunya mati. Dipersilakan buat rombongan Bapak Wakil Odon, rombongan besan. Oh, rombongan besan ya. Rombongan besan dipersilakan juga buat mamahnya Nabil. Anjen wanujan, kuring wanujan, pada mikah hari mi boga kembang jadi impian tos selami mapais angati duh diri mi cinta rombongan besan si sarua mi boga cinta pada mi kahaya bermati hati
cantik nih. Mama Pina sama Papa Pina ini ya. Mama muda, Papa muda. Mama Pina, Papa Pina. Papa Pina. Mama Pina. Kasih sarua ni boga cinta. Ada menikah hayang turmati hati. Nah, Mama Pina sayang. Iraha bakal laksana Mama Pina rek mati kembang katresna nu jadi cengceng. Mandada Pina joget pinter jogetnya. Diri nandangan kasisa eta gering pikirin ngalang layu hore mi cinta nu samar asal tuala kaya anjin nu jadi rebutan antara dua lelaki nu sami mi cinta dan diri salira. Mama Pina sayang, Papa Pina rasana nah diri kesedaya Mama Pina. Mama Pina mi cinta istrina harapan kan ukur harapan Mama Pina. Papa Pina nu ayeuna nganting kelabunan disambung lagi. Ayo dong Dede Pina, tadi jogetnya bisa. Ayo dong Dede Pina. Mama Pina sayang, Papa Pina. Mama Pina, Papa Pina. Masih yang punya lagu. Disambung lagi. Oh kan bisa kan? Oh jogetnya pinter. Malu-malu ya. Mama Pina sambung. Kasih saruan di boga cinta. Ada nikah hayang hormat di hati. Mama Pina iraha bakal laksana rek mati kembang katresna Papa Pina nu jadi jengjaman. Mama Pina diri nandangan kasisa eta gering pikirin ngalang layu hore mi cinta nu samar asal tuala kaya anjir nu jadi rebutan antara dua lelaki nu sami mi cinta dan diri salira. Mama Pina sambung lagi. Rasana Papa Pina diri kesedaya Mama Pina dei. Papa Pina mi cinta istrina